Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva Romano guakuérape capítulo 1 versículo 5 guive 7 peve. Apéicha he'i Jesucristo rupi jahipytýma ñanderuete poriahuvereko gracia ha ore apóstol rembiapo romohẽrakuápe salvacionape opaite tetãnguakuérape ojerovia hag̃ua hese ha iñe'ẽrendu hag̃ua ichupe. Umíva apytépe niko peñehenóima avei peẽ Romano guakuéra peiko hag̃ua Jesucristo mba'eteéramo. Opaite peẽ peiméva oguive Rómape ñanderuete penderaihu ha pendeporavo pendereko porã hag̃ua. Ñandejára ñanderuete ha ñandejára Jesucristo poriahuvereko ha ipy'aguapy toĩpe nendive. Ápeko ñamoñe'ẽvakuépe jahecha San Pablo ha'e he'i oipytyhaguépe poriahuvereko pe gracia. Ha mba'e he'ise upéva castellanope he'i misericordia, amor al miserable, al que no merece. Ha peache ha peande avei ñandéna ñamerecéikuri, pero jaikotevékuri pe poriahuverekóre. Ha he'ive San Pablo che amohẽrakua hag̃ua amyasãivarã opaite tetãnguakuérape pe salvacionape. Ha ma'erã upéva. Ha upéva che ryvy che reindy ndereiko hag̃ua. Ha'e hag̃ua Jesucristo mba'etee he'i'ápe mba'eteévaramo. He'i'ápe opaite ojeroviávape oikóma Jesucristo mba'eteévaramo. Ha mba'ére ojapo ñandejára Jesucristo ja'ékuri nañamereceiha. Ha upeichaite ndéha che nañamerecéi. Ha'e ojapopea ñanderaihúgui he'i ha'echa'ápe ñanderaihúguinte ñandeporavo he'i versículo 7. Ha Efesios 2:4 pe he'ive ñanderuete katu henyhẽ poriahuverekógui ñanderaihu imboraihu tuichaitéva reheve. Ñane renói jaiko hag̃ua imba'eteévaramo. Llamados a ser de Jesucristo he'ise castellanope. Ha'e oipotákuri ñande jaiko ha'e imba'eteévaramo. Taupéicha.